Monshombo ligereria buna botambe na gukwanira ndonzi asoberete Chinsa Isato cyabono botukonenga kinene ngo kwaligania asemesete ya mwanama ya chitarikene merongevere na isana isato mutinye ikomina kabere gostege suntekia masaba omwaka bwikiri bubere na merongevere noyo moninka grete na kwa bwateri tukoligia kakene ngo kwaliganya gukomanya sari bona ko sansamuranira arotaberto kwaliganire kura semambi yarenge ntambo ka Chinsa chigabono cyabono margoba lituko neria Jumaine buna botambe chitariki nechi rero mutenyi buno yorerege nteki yogoseke bengia kolekanete ense mugete unabona so mwaka bwoliwe ya muchimia kyanda emeronge 1968 ni gobono ense melia Israel banyarete gosagana egetigie chindege kemokia Beirut abu ase chindege 13 chianyarete chigosaligwa ayo na yakolekanete asenga kiyo kolenda zerito kuliare na yakolekana nyora nalyo umonyangero orumba kurwa senze ya Kongo hanyara kagusi bugima bwaye ayo mune yanda manga isaranso ike yari gukumanya senchira yobo ikiranu leterane nkoruko Vincent Onyancha. Ensemo yabo basibono niga yagenderere ko ina cyumubaro bw'abantu baganitekero cyo bugavana abo bono bayikire abantu batatu imeye county ya Kisii maiga yoyo oromokonyu mu waziri ya Ensemo yobo sombi no bwagati Chris Yobure wesoke nagoteba na chikoligie kero cyo bugavana se county ya Kisii uno mulike ito Mirded Mumanyi agotomanya. Choli obonene nigo bwabereire ange abo ase county ya Kisii ekeminano ase ekerengo kyo governor kegenderete ko banumuso omonene gochia ase abarai ao oyo kabeire omobunge obobasi Chris Obure boigo ole omokonyi bwo mawaziri bwo bosombi amono bwagachi nigo abeire oyo bwanguiga koria eganga yae yogo chikorwanera ekerogekyo abantu abanga se county yetu ya Kisii babeire bakungakira Kisimi abandi babeire bagocha kondora bakomboria ntinene na itabire na tebire yes mwakugocha nimbe yo mubali bakurwanirira ikirugo cyo ubugabana se county yetu ya Kisii. Obure oyorengeme ya Busongo nigateba aikera okuna chokwo maga yabantu be county ya Kisii komugania kuboria na intu twamera no mwesime gwito Chris Obure orure cha chenda chaye na ndo tebire na bateni ayo gotenekero kyo bugabana esense ya Kisii na ndo bekire byenga mwa simigo ngwaye obekire umusingi ino ata kwaga cha kurwa egere kenyo Kisii county agendere bosi Aseri tukoliya lero nigo naja kumiti mheshimiwa Chris Obure and indeed has declared nganguboliale bugabana bwa Kisii county. So buna njina rorire njira gambira mangana ya roriki agenda jeri tukoliya lero ikoriyo bugabana bwa Kisii county. I support him fully, that is equal to the task. Chris Obure no muntu manyika ine Kenya ngima kulingana n'ebintu bya yakoze as a professional. Obairo gukora igasi yo ministry yawa aho kora igasi engia igwekanete hari ndaba Kenya bonse nande twatebire Chris naisaine nigo ateba nari no kwegena buna nachikora magaya abantu gutwara okwegena sare nigamento goteba buna record ya engia neche kogera agambe nindiro kwegena nga yentaba abantu bagusi batagete igobatagete umuntu obeiro muntu ubwate record imanyekanite record ya korekana bintu kyakolire se abantu baitu bagusi ninyegenete nga senga kinabere suburai twabwatira ni twakorire binte vinge yinko reporter ya egetaseni Ndizi TV eletariana Mildred Mumanyi. Oyono mulike ito Mirded Mumanyi mbiya monasaro bocherwa senchira yobo ikiranu encheranero yokunyara gokonya abantu bale nobolema ane batari kwenyara ine nkwana yaye omo county commander wa nyimbo kurase county ya Kisii Francis Koholi maiga jogota renke mu Chinsemo chia bumali babonchali uno mulike ito Sara Nyarangi ontita baraza agotomanya.
Botambe nigo bagoteba omogeni gachire abanyene nigo bakobwena amatemo kurwa sensemo yabo mariba ime yabo nchari nigo banyora bageni batari babotambe asenka yabo abwase bachane vision na masenya ase bamoretera omwana bwenke yo ole noborema wheelchair nebyewa binde ebinge chingaki omwana Philip ari gochengera rituko lyaye lyokoiborwa ase baragwa no mo county commander Francis Koli. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Philip. Happy birthday to you. Jumbe kwamba Philip anahitaji kiti hii na tumekuwa tukipeana viti hivi kwa hii kaunti kama idara ya polisi kupitia marafiki wetu ambao wanatupatia pia. Tumekuwa tukiangalia sana hawa kina Philip waweze kuangaliwa na kuchunga maslahi yao. Sisi mahali tunaweza tunasaidia. Na leo imekuja wakati Philip anasherehekea birthday. Sasa sisi tukaamua kutengenezea Philip birthday, kufanya siku yake iwe ni muhimu zaidi, na ndio sababu tumekuja hapa leo na warembo wangu hawa mama pia kuja kusherehekea Philip. Maanake ni siku ya kuzaliwa kwa huyo ndugu anaitwa Philip. Nigo Koli amenta goteba buna nige serikali ye county ya Kisii nelia enene bale ne kirenga gyuko balikia abantu bonsi bale no borema elio banyare gucha gokonyeka. Ya muhimu ni kulinda watoto wetu na hata wale watu ambao wanaishi na ulemavu ni watu na hii ni sisi hakikisha kwamba haki zao zinalindwa, hakikisha kwamba at least wamesajiliwa na kitengo hicho ya National Council of Persons with Disability, na haswa sisi wote kama jamii hakikisha wamesajiliwa. Aya niga gocha amatuka make aetire magega ya Koli boigo kurwa obokonyi ochiase chiamate chimenyete no borema ibe yagusi bunenchere ya moyo kobasira abantabo. Happy birthday dear Philip. Happy birthday to you. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Biyamono oyo no murikito Sara Nyarangi Ontita baraza sorobochi rwa senchira iyo boikerano abarai na sensemo ya South Mugrango litukolia nigo baikirana senseme yuri kunyara gukwanira anene higoro yo bonchoria burgetigo chikokolekana sensemo ya siasa anaso kubwatani ebyama byage siasa omuraya no mubunge kurwa sensemo ya South Mugrango Sivanasio Soro goikerana senseme yo amona barai gbande gati yabo yo kurigekero kyobo seneta kurwa county ya Kisii Kengo nyamba na mono muswati Alischai nigo banyare bako ameriria na gote abunamba ligochi wanchira no gotigwa kwa monchira ligetigo chokalerwa seyo mabyage siasa na sokubwatana na Cross Coalition ligochinga kiecho Sora nyarega kumuche kiama kya ODM na gote abuna kiama kinga chikoleta maendra sense ya Kenya anene onye omuraiwe kiama kerero dinga kagochikobo muraibwense asagania bwatani bonsi na boigo na bakenya kumwakera kokona kumwachikura omokonyo Wednesday Dr. William Ruto. These amendments ambazo zinaendelea bungeni, kama mimi niliweka amendment ya political parties, I want to warn chama cha ODM. You need to be very careful. Some laws are very retrogressive and they'll pain you more than they'll pain us. Kwa sababu mumeambiwa mnalazimisha mpitishe sheria ambayo inaongeza registrar of political parties power. That is a very dangerous thing. In the event that somebody who is your enemy becomes president, if he decides to deregister you from the political party and we have a by-election, you will suffer more than we will suffer. Stop making laws with the mindset of William Ruto. Make laws that help people katika nchi ya Kenya.
Nago suka mutu ni gobono mugusia nyareka go semi wa igoro yo bo konyara ko musaro mwana munyaroka iko chinga kichibono baburi ukubwatira neri konyara go ikirane ganga ya serikali asogo tugutira ro gusaro ko mwana omunyaroka bwatani aoni go bagenda towe sokia na go gikeria embu yasabaga ni abane nyanyaro sabane nyaroka konyara ko iwesko Marieta nkuru kustela choki ndo muteneneri w'ekiombe gya SICOM Center for Community Mobilization and Empowerment imirimo tokora no kugikeria chisegi chanka amona mangano yo kwarukia abana chinyaruka asi chinga kichiche chisuguku ne chishere yawa nimaite omugusi tuebisire ime tuchake ko ira abana baito asokubaro kibobisi eyinere mamincha yobo ene bwo mwana nyaruka nande nere mamincha yeri chikoria serikali yaito igo rero na intaito ko boli omugusio mintonga kamoranche tigatotige umwana ito nyaruka akine munare igo egere na liarache gukina akine kare bya atache gutware mechande ndego chibosio gaiga obugima bwo mwana nyaruka bole delicate igogo ikatomugitere umwana oyo ikara twamugitere chinjere chonse tomokonye aende skuru bya egere tabasogocha ko twara obugimo bokongu nonye nase chinyo enyoma yaye amo nonye ne chisegi chanka engakiye igani manyeta abantu abange twarageire bya na chisegi chinyinge tokorwana ase chinka chisegi echo ndotagete to chisiri tomenye no morembe egere no ene environment yo mwana ito ebengia tolengera na kino eno mwana yagocha goche skuru ankyo naboigo abanyangero na babwatani ase chingero chiri chiarumba niko bona bale no muichano monene anene asogo sira kumunyangero bwe chirumba General Defao korwa sense ya Congo na bwo kamenyera sense ya Kenya oyo sira litukolia rero karagenda te konyorobo weni asenseri ya Cameroon egikia muita ni getete kobegetandawiri tigatonyorobo turu asenchira yobo ikirano Congolese musician naitwa Defao naishi Congo saa zingine Nairobi. Omonyangero w'echirumba kurwa sense ya Congo lulendo matumona omanyekanete buna General Defao nigaiboretwe asensemo ya Kinshasa ime ya Democratic Republic of Congo DRC chitariki 30 ya mumutinye 12 omwaka weliwe ya mochimya kenda 55 1958 General Defao nigachagete kotera so mwaka weliwe ya mochimya kenda 55 1978 Fao obereka goikirana asemeyega ao imeyense ya Kenya eliko gokia bange asingero cha ichiarumba asinonye nabo amenya chinsemo cha Nairobi Nonya kaberga kokokia bange imeyense ya Kenya ni gaberga kwenyora sabe asomwaka wechiri bubere noyomo asomutinye 10 ni genyoreta sabe maiga yogo kumerwa emetinye 5 no masechera imeyensemo ya industrial ya somo chi Nairobi asogo sinyu wakana chibasa chiri buchime isano nemo asomo bagani yomo maiga yoyomoreta nseme yokwebacha na gotaka na chibese chyo korende omosani akamokonya Nani akobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli human rights na Kenya ye Voigo aso mwaka wechiri bubere na 15 nomo 2016 omutinyo gatana gatatu omunyangero y'ubwechirumba General Defao niga komete asenga ke UNCM ya Nyali account ya Mombasa maiga yogotaka na chibesa choboraro na boigendagira echichiarenga shiringa chiribu emerongevere maiga yoyo moreta tenseme yuna kumwarigania somo yogoyomo kwebacha na gotaka na chibesa chyo Sasa nikakuja akatuma tickets na deposit nikakuja tukafanya show. Sasa manager yake akakuja tena amesema na mimi tutafanya tena show ya Wednesday ndio nipande ndege Thursday. Sasa Thursday nishafunga kila kitu, pesa hawajalipa, hoteli hawajalipa,
manager ya hoteli akampigia simu akasema mimi sina mgeni huko. Ndio mimi nashangaa juu manager yake alikuja hapa Wednesday, Thursday anasema hana mgeni. Sasa mimi nilikuwa na concert Nairobi Friday, nikakosa hiyo concert, sasa niko hapa. Shida niko nayo ndio hiyo. Anipe pesa ya Wednesday na ticket na hoteli ndio mimi niondoke. Hiyo ya Wednesday amebaki na 90,000 Kenya shilling. Sasa ndege ilikuwa waongeze 5,500. Hoteli hapa leo tuko na 20,000. Hoteli ijalipwa. Hiyo yote yeye ndio atalipa. Nigo asirio bugima bwaye kabwate myaka 50 monebere asenyagetari yemo imwe yense ya Cameroon nigo aikiwase nyagetari yo wiki ya etam no nabo nigo konyora chakiro kwerigania guchengera litukuria iryo kuiborwa inyorabuna litukuri yuma egwiki estari kya 30 neyemo nario arigo chigo ikya myaka 50 monetatu gose 63 chinkuma nigo chigote yabuna difao ni gasiro bugima bwaye kubwatekana nama kumwakolentwa nebinyinyi bya COVID-19. Ndizi TV, Vincent Onyancha. Ababunge hade ni duale na Kimani Ichung'wa boigo warabwatani bomokonyo murebenze Dr. William Ruto ni gobono batebire mbaiguchi wancherane bili goeti gwase bunge buna ebyama bichigokorerwa maoncherero bagukwana ni gobatebire buna okuno kunde byama bindase batebire einenchire yemetero chikoba konya abakenya duale na Kimani Ichung'wa ni gobatebire buna onyengane ijuke guchigoeti gwase bunge goikaba Kenya baiguri bagakuru ebirengerere byabo ase batebire kyandege 10 bali gochi wancherane ngane yo gochigokwana lutikoliya had an opportunity. The procedure of legislation has different stages. You first publish the bill, first reading, then calling for public participation is put on the newspapers, then the committee does public participation. So they were there. Now, the bill is at the tail end, at the committee of the whole House. So it is between members of amendment, for tidiness, for neatness. So even the presence of those people, in our opinion, was out of place, was out of order. The chairman can rule the way he wants. So as we stick to the reading of Standing Order 131. Why we are opposed to the presence of the stakeholders is because, as the leader of majority has clearly stated, it was an attempt to sanitize the lack of public participation. And indeed, it is true, Parliament did advertise. Members of the public did send memoranda. The memoranda were never considered by the committee. It is on record. If you go to the records of the Hansard proceedings of last week's sitting, Nigo chinga kichu mubungo kieni kanini kega kurwase kaunti ya Nyeri ya muganirio murewenso muskuru Kenyatta kwane kibunanko aroko boko ingane yokora monchiri yema byage siasa kegani gate birebuna inenchire mwera chiko konyensi ya Kenya kogendera nigo chinga kicha nyarega kurumu bwekana na gote buna chinse chinyinga chiri chigendrete nigo chiabere chikolete yema byage siasa hamo na konda chi coalition echiagere chinse chio gosuka mutu na nigo amochirie bali bakwamereria ebyama byage siasa gokorerwa amonchirio. It's just like in a family, you know, we belong into a bigger clan, however, we still maintain our family setup. So basically we want to entrench this kind of formation where we will have coalitions that are anchored in law, not gentleman's agreements. We have had gentleman's agreements in the past which have been misused. We have had a lot of mistrust. So we want to entrench the culture of coalition, which is the way to go. Look at Israel, look at Italy, all those countries, all those democracies that we say that have progressed. They have progressed because they have been able to entrench the issue of coalition. So any person opposing the amendments tomorrow is an enemy of this country and is a person who seems not to live in this country. But you understand why the UDA brigades are up in arms. Basically because they want to collapse all the parties into one party.
Na omoseneta kurase kaunti ya Kakamega Cleophas Malala niganyara ko unengewa na kulikoroboti goro yenkwana yaye yogo chigotanga omoyegoro berigo chigokorekana stariki 30 asegetikia bugungu ke kutoka se kaunti ya Kakamega igo chinga kechi Malala akana amamochayo omoyego yuni goro bena abwata ni kurase nsemeyo agabakora wano mulikyo monewe kembe kyo bonchereria Kotu Francis Yatore asebalengete go chigoetia ningo chigotendege sakukia baruya anene asobochorio bonne boli bosio ego chinga kichumurewe kyama ke odemre rodinga hatebirubuna ngo cyari gwikirana asomo yogo cyokolekana litukulia ijuma no nabo umurewe kyama ke NC Musalem Davade nakagerego cyotekirana ase omujigoyo no nabo nigo marara bona boli guna amenye bensemeyo anene abarai asaba mabera ase chinkwana chaye. Naambiwa kwamba kuna watu walikuwa hapa wakikanusha maneno ile mkubwa wetu alisema Papa Tuoli na maneno ya Raila kukuja hapa stadium. Ile kitu nataka kusema ni kwamba kwanza nakaribisha watu wote Lurambi, mimi kama chairman ya ODM na wakaribisha stadium Buhungu Stadium na nawahakikishia kwamba usalama itakuwa kabisa. Zote ziko mahali hapa. Hakuna mtu akona ruhusa ya kutishia mwingine kusema kama unataka kufanya mkutano enda ufanyie Siaya ama enda ufanyie Lugari ama enda ufanyie wapi. Hiyo ni makosa kubwa sana kwa sababu huyo Cleophas alichaguliwa na Wajaluo, Wakisii, Wakikuyu, kabila zote zenye ziko Kakamega hii walimchagua. Kwa hivyo akuje aombe msamaha. Gotigana noroboti rumo sayo mu myaka 23 enigeru shobogimase ogwesungia maiga yepigipigi yaye koibwa korwa ase ensemo ya kitu chinsemo chia mwingi nyagosira Nicholas Nzau niganyate koibure pigipigi yaye asomo bero yoto kage sungeti asokwe ngenta saba gwesiberi ase nyomba menyete ere numurugyo ye kolengana numurugyo ye nigagote abuna nigamutigete nyomba no mwana gwemetie nyene akwira nakanyora igo mugako ye esungeti ekia osegantkere geita igo egotebekana buna ne pigipigi ya berga koiberwa asaberka gotwara ebirengererie binge no nabo nigo chinga kie gotebekana buna epigipigi ya gotesiringi chiribu emyeyemo amo ne 40 nero ya irire ogoita kwaye. Mimi ni mke wa Nicholas Nzau. Niliamka vizuri tukaprepare breakfast kama kawaida. Mimi kwanza nikamwacha hapo nikaenda kazini, nikamwacha na mtoto kawaida nikaenda kazini. Nikifika ndo nilikuja nikakaa hapo nje nikidhani ako hapo tu ameenda shughuli alafu anakuja. Kumbe yeye yuko hapo kwa nyumba, nikaomba majirani, nikapunja kifuli, nikiingia nikakuta mtoto kwa kitanda anacheza na amejinyonga hapo kwa bathroom. Shida yenye najua alikuwa nayo kidogo, pikipiki yao jamaa ilipotea. Na vile ilipotea amekuwa na stress for long, hajaenda kazini tangu pikipiki yake ipotea na shidanga hapo kwa nyumba. Hakuna shida nyingine tunajua saidia hapo. Hapana, mimi tuongeange naye ni mtu mtulivu, aongeange na watu sana. Yeye mtu wa kunyamaza, akwangi na maneno na watu. Yeye ni ukaa tu kwa nyumba na mtoto na bibi yake. Anyana boni gekagere buna huko ibwe pigipigi yo ese pigipigi yaye yagote chiri bwe miyemo amone merongere na kikyanyarete osaka wita nano ena bwegenrete ko nengi watogo tigana ne ngani yo omwaziri bwe semi Professor George Magoha niga agenrete ne taraya matukato to yalengiri tukulia kabira se county ya Mombasa anasa okuwa na igoreji semi asaumerana na abalimu abanne bechi school magani gatebire bu na chisemi nchichikwe kerango kegoro ase serikali unomurikito Brighton Kori agutumanya. Serikali ya Kenya nigendete kwena kibuna kubika bali mirubiri ya bene ili kwena kibuna gusira bali amasomo ase skuru kaukwana lituko uli lero ekiro aikirana ase gikaro kya balimu abanene beji skuru choboroso asenzemo ya Coast nigo umuwasiri bwijisemi Professor Magoha atebiruna serikali nigendete kubika mirubiri ili kwena kibuna chisemi ngosirwa chire boigo niga batogire abantu beji skuru eji asatebiruna nigo banyare ko genderia chisemi ase skuru echo. And from there, since I have been delegated the power, I'm supposed to be the team leader. But in this team leadership position, the most important constant is the teacher, who is where the rubber meets the road. Waigo ni gatebiruna ni geserikali yojikwena kibona moroberio nemis ngo ikaranole buna otakeire. Recognize you because during my first year we had issues with the capture of data into NEMIS.
And I came to many of your schools, and you helped me to identify the first problem with NEMIS, in that the problem was not yours. The problem was NEMIS itself. And as a result of that, we have re-engineered NEMIS, and within the next few months, none of you will have any other problem as far as data processing is concerned. This action of yours also has guided us to double check and get correct data. Magoa ni gobona mojiye bali batari gusira umuroberi o CBC asatabiruna CBC ne njira yoka era konye abana hochiase matuko alebosio. To ask those busybodies, I call them busybodies because they are really busybodies. Before you say that CBC is not working, if I am a cabinet secretary and I can go and sit in a classroom for an hour, who do you think you are? You are shouting. Maybe you are a member of a certain category of organization, and you are shouting at the top of your voice that CBC is not good, and you don't even know what it is like. So I want to urge those who, it's so easy to oppose, because in Kenya, ladies and gentlemen, everybody, have you noticed everybody is an expert in education? Waigo ni gatebrune serikali ni yabegire chibesensemo iri kwendera kusira masomo a sechiskuru. Make sure by orders of none other than His Excellency the President that money must be in your account by next week. It must be. The President has said so, and my job is to do what? Is to implement. So let it not bother you. The little that you are getting must be at school next week. Ngudi botere igataseni Ndizi TV iritariane Brighton Makori. Brighton Makori mbija muna soroboche rwase nchira yobo ikira n'umwancho mulgereria inyeronsia nigo ganitoko ya nyaragwetera Ndizi TV obwansubo mogosine aba Chinsa ya motirisia San Jose Costa Rica osema labo Equatorial Guinea gogotana gwetera www.ndizitv.or.ke abego nyira senseme ya mtandao nsemo ya Facebook na nsemo ya YouTube yogotana obuna Ndizi TV ni usonyara konyara magana yonsi ayo amonenda mange asenchera yeli wa bali mwanzi twasangamo na ino anaso kuarigania manganaya abaigona abalike baita bonsi nko bakira mbijamano nayo muligiritingo kweba asogo chora ko yatengara kuri Ndizi TV obwansu obomo gusibu botambe hamaiga yemese mangana maja abaikira amenyo kuro chinsemo chia isoge omwali mangana maja senchira yoboikira no chikoraga ikomnebere chamambya maiga yokobokana nyasaye ego chikomera na Brighton Makori amona sara nyarangi otita baraza asomorobelyo bwensa kendra ko tengera Ndizi TV asemirobelyo ko bwatia retirane kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurondera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asorogo nkorbogusi niji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart